ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Хонатиҷӣ. Созен хубен? Ирӯз 23 май 2024 сол набори хонаҳоро бо диққат тамошо кунен. Аз ноҳияи Панҷ, аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Ёвон, аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Душанбе ва дигар ҷойҳои Тоҷикистон навор кардем. Хонаҳоро тамошо кунем бо диққат. Кадом хонаи маъқул мешавад, аз номи канали Хонатиҷӣ занг занед, арзонтон мекунад. бачаҳо азиз, навора бо диққат тамошо кунен, то охира тамошо кунен. Роҳӣ кунем бачаҳое ки хонахар ҳастанд, каналро тавсия битен. бо канали Хонатиҷӣ дорем, Саудо ТВ дорем. бачаҳо, хулас дар хизмати шумо ҳастем бо якчанд намуди хонаҳои арзон. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, хона, мошин, квартира боша, роҳӣ кунед рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. як дона лайк бизанед, дар ҳамин канали мо подписатсия кунед. беҳтарин канал баҳри шумо кушодагем. канали нав. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роҳи мон кардан дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе. мега 270 000 сомониш мегем, бо савдош мекунем. дуэтажа, чорхонага, хонаҳо 4x4 ва 5x4, дута подвали, калон дорад, 6x3 ва 4x4. масоҳати замин бошад 10 сотих, об свет дорад. ана подвал бачаҳо, тамошо кунед. хулас ки хонара зур сохтиянд, проекти фасон. харидори аниқ бошӣ, биё ай пеш бин мега савдо мекунем. даруну берун шикатур кардагӣ, тайёр кардагӣ, срочно сум дар кора мефурӯшем. дарахтҳои мевадиҳанда ҳастаи. хоб мошин то дари хонара мия. хулас касоне ки мехарам маълумоти пурраша тавассути WhatsApp +7 967 метавонед дӯстон муроҷиат кунед аз номи канали Хонатиҷӣ. лайкҳоро бизанен, поделитсия кунен, подписатсия кунен. хулас ки дастгирӣ кунен, мо хурсанд мешем баҳри шумо бо ай либоҷа худо хоҳад либои намуди хонаҳай, заминай, квартираҳай пешниҳод мекунем. дар таги комментария нависем ки аз куҷо хона монем навори баъдина. хуласи гап баҳри шумо аз рӯи комментария шумо кор мекунем. хонаи фурӯшӣ дуюми мо. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Бохтар, Навкар 2 дӯстони азиз, об свет дорад. 250 000 сомон нарх. хона масоҳат 8 сотих, ду дар хона. ин ҳами хонае мебинем бачаҳо. хуласи гап ки савдо карда мешавад бо нархи 250 000 сомон. барои тамос 100 108 013 ёки WhatsApp 401 010 194 WhatsApp занг бизанед. хулас дӯстон, хонаи зур фурӯшӣ срочна. касе мехара. хонаҳо 5x3.5 ва 6x3.5, кухни 3x3, калидор 1.70 ба 2.70. 4 сол пеш хонаро сохтанд. ҳама зиндагӣ мекунад, ҳаққи ҳамсоя. калидор, кухни, баня, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва дигаро ҳамаш хулас ҳастае. хона дар якум раста қарор дорад. мактаб, масҷид дигаро наздикии хонада қарор дорад. бачаҳо азиз, ҳамин каналро рости ман нав кушодам. канали навай. айни ҳол видеои мара ютуб тоб набаровардестай. яъне ки агар ки шумо дастгирӣ кунен, хоҳем ки наворои мо паҳн шава, ҳамин хонаҳоро яъне ки савдо кунанд, хонаҳо соҳибоша биёва, наворои мо дар рӯи экрани хонахароб бироя, зур мешавад, беҳтарин мешавад. ба хотире ки агар шумо ба сабабе ки лайк бизанен, поделитсия кунен, худо хоҳад наворои мо топ дар меравад. боишай ҳамаи нафарои ки моро тамошо мекунанд, як дона лайк бизананда ошноотонро роҳӣ кунен, аккаунт додарода ки ҳамин хонаҳоро роҳишон кунен. худо хоҳад як мехаран. охи хонаи фурӯшӣ сеюми мо бачаҳо азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки роҳӣ кардан дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Арбоб Хотун, 3 сотих, 3 дар хона, бо кирпичи пухта бардоштиянша 390 000 мега об свет. ва шумоан хонаотона, заминотона, квартиротона, мошинотона ҳамихелӣ бутонен телефона баракӣ бигирен, равон кунен, видео карда мо рекламаш мекунем дар ютуб канали Хонатиҷӣ ва Саудо ТВ. душ, кухни дорад. лесинса барои дуюм этажам ҳастае. хонаҳо 4.5 ба 3.5, дуюм хона 4 ба 3.5,
سیمش 44 به 3. معلوماتی پرشه همین رقم های واتساپ 3791 یا که دستی 933 زنگ زدن مستقیم بچه عزیز. خانه فروشی چهارمی ما. خانه فروشی نزدی حولگی است که در ناحیه 5 جماعتی ده نمونه دهه سامونی خیلی جان بده در گرانیت افغانستان. تماشا کنین پروژه ببینین دام بگیریم بچه عزیز. 175,000 سوم نرخ 4 کامناته 20 سوتیق زمین مساحت 0.10 گیکتر بچه عزیز. گفتین که 4 کامناته خب فروخته میشه با نرخ 175,000 ناحیه 5 جماعت ده نمونه دهه سامونی 3/1 مساحت 0.20 گیکتر 4 حجره دالون علاوه خانه انجام خانه حوض آب 20 تنگه حجتاش میگه 100% کمبود نداره چایلابی کلان کردگی خلاص انگروش هم کلان شدیان میتونین بخرین. مردمی 5 همه باشین بنویسین که ما همینجا هستیم. ما فکر میکنیم آی 5 ما رو تماشا میکنم باشه بنویسین ببینیم. خانه فروشی پنجمی ما. خانه فروشی است که در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی. انا بچهای فردوسی تماشا کنید. گفتم ایل بوی جو هست خونه ها. 290,000 سومن در دوشنبه 4 کامناته 2 سوتیق زمین مساحت انمی پروژه. خانه فروشی محله چیمتپه خانه پدابوی کاتالوگش تیاره حجتاش ساز او دوره سویتی دویمی 4 خانه دارد نرخش مقصد 290,000 خانه خری کنکریت میباشی بیو آی پیش بین بسیاری بد ارزان نمیشه بچه عزیز. مقصد بهوده زنگ نزننده ارزان کنین گفته ناراحت ما نکنین میگم. 290,000 با کم تر سودا داره یکی بسیاری بد نه. خانه فروشی ششم دوستان عزیز. خانه فروشی است که در ناحیه یوان دهه تقا یا باد نرخش 199,000 سومان. خب کسی که میخره اینمی رقم های 930 زنگ بزنه مسئولیت کنه معقول باشه بگیرم. 3 کامناته 5 سوتیق زمین مساحت انمی پروژه دستین خیلی فکر میکنم فسوناکای شاید. خانه فروشی سروشنه همش ساده آبی کروگلاسو توش ندارد میگه یعنی که آب تماما استوب نمیکنه. خب خلاص دیگه که بچه ها همین نمره 930 واتساپ داشته است در واتساپ هم مراجعه کنین. اینجا در نواری ما تمام می شود. با کسانی که دلش با خانه تماشا کردن میخواین گذارین کانال یوتیوبی ما سعودو تیوی اینجا هم داریم یا که همین کانال ما رو نواری ما رو تماشا کردن میگیم بهترینش میمونیم. فقط بچه ها پبرست یک تا لایک بزنین. مایل خیر بچه خدا نگهدار.